Mwancho mulgereria ne Jumatano yeri tukuria gatano mweti enyo gatano na gatatu mwako yegachi 2025 nomo egatone gie chinsa kumaragoba kurwegete seni kyao kya benegian Soko TV ayari mutwe na ronkwangeretie kurwemesa ito ya mangana maya korinda senchira yoko ya chutia retere anegonkoro kwa Daniel Omwaga Mwancho mwireria maya yagatone ye chinsa ikomi gotoko ya chakabene kurwa ase county ya Migori Mokonyi imorai kiama kereki siasa giajo bere Daktari Fred Okengo Matiang'i agendrete bene tare ya matukato ime ejora gongorwo una to kwanega nigo Daktari Matiang'i agendrete okwana menyi ibensemo oya giancha na ye masa ya moto yango tambukiko ikansensemejwe oyiguni kikeri Matiang'i hamwe na bali nere bagendrete okwana kurwa chinsemechio chiensemo ya Bukuria ime yo muchio giancha kuchukua mashamba ya wananchi wa Kuria bure na ufisadi unaofanywa wa kuwanyang'anya nyinyi mashamba yenu. Hayo mashamba ni yenu, na kuna watu wengine kutoka kaunti zingine kama Narok hapa ambao wamesumbuka na shida kama hizo. Tunaungana sisi wote tuhakikishe kwamba tumebadilisha serikali. Nyinyi watu wa Kuria na hasa nyinyi watu wa Kianja, mna sababu kubwa sana ya kuhakikisha kwamba tumepiga kura kubadilisha uongozi, kwa sababu mnataka kuendelea na kunyang'anywa mashamba namna hii. Hapana, tunataka kubadilisha hii maneno, tuhakikishe kwamba serikali inayotawala nchi yetu ni ile ambayo inazingatia maslahi ya wananchi wa Kenya. Wananchi tunawashukuru na tunawaomba tuendelee kutembea pamoja katika safari hii, kuweka amani kwa nchi yetu, kubadilisha uongozi wa nchi yetu ili tuongozwe kwa njia ambayo inachukulia maslahi yetu, inaweka mbele. Sasa nitaomba hawa viongozi wa Kuria wawasalimie dakika moja kila mmoja, alafu tuondoke. Wapi ile microphone nyingine? Haya. Harambe! Harambe! Sisi kama mnavyojua tuko United Opposition na tunataka hawa viongozi wanataka urais, waamue ni nani anapeperusha bendera, ndio tusimame pamoja tutoe Kasongo kwa sababu ya shida zenye Kasongo ametupatia. Ama mnasemaje? Harambe! Tuko hapa na mheshimiwa Dan anaweza kuwasalimia pia. Harambe! Bamurembo yetole. Sasa sisi kama United Alliance, mimi ni nagombea kwa ile chama ya DCP Kuria East. Majina ni Masambe Dan. Harambe! Haya, pia tuko na mheshimiwa Saia. Wacha wasalimie tafadhali. Haya, mheshimiwa. Wacha dakika moja tu mheshimiwa Saia, Your Excellency President. Harambe! Harambe! Kuria West muko! Leo hatutaongea maneno mengi, lakini tunashukuru Fred Okengo Matiang'i kuwa mgombea wa kwanza wa urais kuja kuomba kura sawa Kuria. Mtampea kura. Harambe! Asante sana na utafute hao wenzako, tuko pamoja. Haya, hapa niko na mheshimiwa Omingo Magara ambaye ni kiongozi wa chama cha BDP, former member of parliament. Niko hapa pia na JMC Honorable Rebecca ambaye anatafuta kiti hapa, anatafuta kuwa women rep Kisii County na wale wengine. Asante sana wananchi, tutaongea wakati mwingine. Tunawashukuru na tutarudi huku wakati mwingine kuomba kura vile tunasema. Asante sana. Haya, tunaomba mtoe magari tukielekea. Asanteni sana. Tumuireria hoyunu Daktari Fred Okengo Matiang'i ore chinsemo chiri chage ancha kwa igura sawo kwanira abamenyi bensemejo basabere ko bakotebinga senchiri abene bunu muraibwense basuna bawoch ko mwachi kura bunu muraibwense bosio mwako gocha ni bagoche gokora muchana bwa mangana yemegondo na neko bachi title deed amenyi bensemejo abere ko bagochandika kubwata ne chi esegie chindimero asenga kientambe baigo kwa igura ka kwanira mangana mange gati yabo asaba liri kumabwatesia helikonyorekergo okyoborai bosio mwaka ogocha kuruga gabono mwanchi mwereri go Matiang'i akagere kwende ya masemo
goika sensemeria ikerenge asara ko bakagusangikana menyi bense na kurwabu achikokoreta rituku ya rero asensemo area ya Isebania asagaire gukura hitaria ya rituku ritangani imeye county yeyo ya Migori mwanchi bwere bono tigatuske mutu asebono ya matayemo kurwa sekenyoro keria kia aboenga kegotoka ime ye ward ya Nyakoe nsemo ye bunge ya Kitutu uchache South imeye county ya Kisii nigo bono echane toburoire botanyi banyigiri obwo bwaberikoba abokubwata abana babo anamo erioye bakwirira barugusiri obwima bwabo korengana numugaka bwenkeyo Richard Masese nigo boreiro obwo bwaberikoba bogoita abana baye bamura batatu asebona babere baberikoba egesero egento kirero murgioye gutwara ibirengereri ebinge kigima nabona wikagusiria obwimo bwaye bono nigaganiri hoyore no moyo bwo gwancha ogwesokia no kubasira konyora hobo gwene abwa bene kurure Masese yo Masese ndi seitonkaga nanywa matumuzipati uyo tukaje tukamenyana tukanyara abana twanyora abana saba bakule bana batatu nangina kamusaka kwa in fact nande bale mai babere ono nchiko batebiga bana ndagra timpu atata on tibul maku bana tometa ingeta kasini no ndagra tibwali na bana marwali ono tiganya satusini yogo ta onkoni na ba kina ba so ba ka sana le fo kara ba ikire nya me chia maguru che chura kara che chira ba cha ka wi karan ba cha ko tara kwanza ba kura tara ba ko tara na bantu bali ba ko sukuli kara sukuli wira na isu karan sa isu kurwa bono ba ikira na bono ba ikran bono rotu kwero nyumba wana ore no bakon dasima kata kete pira ko tine macha ko itra kata ete ko tine chava ko be ka omwe kya to ko nya ko mburi mwiri chu tokobojenga mbache konyaro bwene wabona abana barega sero bayakoba gokonyeka senchera bene kurwa chinseme chichi ward ya Nyakoe imeye county ya Kisii togoska muto mwancho mwere bono niye gati ya bamenyi kurwa asensemo oyebunge ya burabu igotoka imeye county ya Kisii wa ribrenge libyabo kubwatikana nengana yomorai bwense Daktari William Musomo Ruto ritukuregoro igoro yogocha kubwatoka chishingikiro bwisato gocha asekera omotureti unenchera yemo yokoba omoyo asega singi yabagende tokora imeye binyoro byaito imeye chinsemo au chinse ya Kenya tiago turagirelie birengererio bya habagaka bukorwa sensemeyo Ngorgu James Mumanyi Chamoni igonde a community health promoter ase nyagitari ya Kichauri sub county hospital asa mangana aigoro na gweto morai bwense atebetenga ochari ya batureti ntoya go kerete kiane ro mutangani gotoa mangana ya na ene ro mutangani ko wanjera na ngo barebesa ijapokuwa obogima muna bwa kongire siku ici basete kunyare kubesha na barakorere kende onyendiri anyarikana onyendiri anja ebintu na bigenderete mutwe nera dabo mente chibesa na ikaisano egere na borobonyono ngende bakonyera abantu babese chinge chewe previously ebintu ketu akayakorire busa injoyo ngukwana na bete efire jet for 15 years ngacha kwa rio yoro bono ntwale gwaka nungende yonsi gotugakorire gasi ebusa lakini ate bangonyore serikali yanjire kuba tige baige nto gekorekana ngigengise na bro barakorire gasi lakini tubaye gubusa ngo baye erieta nkoroko Tadeus Nyamwenya Chwaya na inche nomo chairman wa bakori biashara ase Nyansionka amangana aruto korwa ebese gochia sabatureti abo tokoye support lakini eyacha engakie eria chukura chia bere irange atagete gotongaina buna abangainire miaka menge obeire gakobangaina kurwa gachageta agateba ngo baarchi laptop agateba nganko baare chibese chukuru engakie bono kanyire engakie chukura chia bere irange na chia atagete kurwa nande gente ka agatebete ngagukurwa ne sheria tera koraki tera bekwa ndokomanya ngera kera gokore sheria agoetia rebieka yabe sheria ande yachaka ntuna batu watagete nyore kiare nkobe gento gieka bae keronge abachumbe bare ngo getia oronge geti gukuru parliament eche pakasare aje ukebeke kebesei na ritora amanye ngobu no bumaene
na tos kamutu mwanchumugeria bono nigo muraibwense Daktari William Samoei Ruto mugasorero abaganirie gose abariganirie abaraibe dini y'Islamu amanyakaina maona buna Sheikh Simenyo mbene yo burai ya State House aigame mu Nairobi ase hasange na barabwe eyamasa yemo gukwanekerekyo nigo Ruto bono abakire myamono aso wichuria masabo ayo atebire buna nigo akonyire korento murembe imeyense ya Kenya. Ruto nigo bono abanekeire buna serikali yense ya Kenya nigo hebenyorete kyanda gikomi abarai yabo gose ababwatani bege dini y'Islamu imeyense ya Kenya. Ni kwa sababu ya maombi yenu ndio Kenya imesimama imara. Ndio leo tunajivunia yale maendeleo mumeyataja mengi. Haingewezekana bila Mwenyezi Mungu. Mimi nasema asante sana nyinyi maimamu, wale ambao wanatuombea katika makanisa na kule sehemu zingine. Mimi nasema asanteni sana. Sikizeni ndugu zangu watu wa Islamu. Vile mumesikia Aden Duale amesema, mimi nimeshiriki makanisa mengi kujenga. Mimi nimeshiriki pia madrasa na misikiti nyingi kuzijenga. Na ninafanya hivyo kwa sababu Waislamu na Wakristo wanamuamini Mwenyezi Mungu. Unajua binadamu si mkamilifu mpaka amtambue Mwenyezi Mungu. Binadamu. Na nyinyi mnajua mtu ambaye hana dini hana tofauti na mnyama. Dini ndio inafanya mtu awe na direction. Iwe ni dini ya Kiislamu, iwe ni dini ya Kristo. So sote sisi ndio katiba ya Kenya. Sehemu ya kwanza ya katiba ya Kenya inasema the Almighty God. Yani pale kwenye katiba inamtambua Mwenyezi Mungu. Sisi kama taifa la Kenya. Kwa hivyo mimi nafurahi sana kuwapokea hapa. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba serikali ya Kenya inawatambua, na katika safari ya ujenzi wa taifa letu la Kenya mko pale katikati katika kupanga vile tunaweza kuwa taifa moja, tuweze kuendesha maendeleo, tuboreshe maisha ya wananchi wetu na Kenya iweze kupiga hatua ya kwenda mbele kimaendeleo. Oscar Mutu mwanchumuireria nigo bono uyo kabiro mukonyi bo muraibwense ya Kenya huyibonega urumura ibye kyamakeria agia DCP Geoffrey Rigathi Gachagua na kirie ngencho yo kurinda ikura chinga kichobo chori ase aganire bona bakenya gwesoke asomo baro munene elio gwake kura bunanchira yemo uyo oko mwaka isiko yabisi umurai bonega bwense ya Kenya Daktari William Samoei Ruto gosebo chori obonene gukwana na babwatani be kyamagia DCP kurase county ya Murang'a imeyenka yaye imenyabo Munyoro county ya Nyeri. Gachagua nigo bona baganiria abarai ao imeyoro gongorwe gutiga kunyago kore bikaro na bararia gusabari kyamangana mayari kariaje bakore siasa icho kumanyekania ibyama byabo imeyoro gongorwe rwa Central. Mambo ya kuchunga kura, we need as many agents as practically possible. Mambo ya voter turnout ya kufukuza kasongo, when we have many candidates from many political parties within a mountain, itafanya kazi yetu ikuwe rahisi. Kwa hivyo mimi am for many parties na sina shida, lakini lazima niuze yangu. Hata hawa kama wanasema mimi nasema DCP ndio chama ya maarufu Mlimani, hakuna mtu nimezuia. Hata yeye asimame aseme chama ya PNU ndio yenye kusema katika si wewe useme tu. Si nilikuwa Meru siku 5, si nimeondoka, si na wewe unifuate.
Kila mtu auze chama yake. Msikuwe watu ya kulalamika tu kwa press conference. Hii vyama hawezi jengwa kwa mahoteli. Na unajua mimi nimeambia hawa kila mtu walitaka tushinde mikutano Nairobi. Our co-principals. I said no, I'm against that. Kila mtu aende pahali ako na umaarufu. Amobilize watu yake. Mimi nifanye. Kalonzo afanye. Matiang'i afanye. Martha afanye. Wamalwa afanye. Sifuna afanye. Tukimobilize watu wote si basi tuketi. Na hakuna haraka. I want to tell the people of Kenya, there is no hurry to arrive at a single presidential candidate. We have time. First things first. How do you choose a candidate before you consolidate? We also need to sit down to kiambua ni nani. We look at the level of consolidation because that will be a factor. What have you consolidated? What are the numbers? Then tuongee for the comfort of the people of Kenya, because I can see the people are concerned about the naming of a single presidential candidate. In 2002, Mwai Kibaki was named as the flag bearer of the opposition on 14th of October 2002, when the elections were 27th of December the same year. 2 months, 13 days apart. 73 days apart. Sisi tuko na zaidi ya mwaka moja. There's no hurry. Mimi am consulting na mumekuja hapa kuconsult na mimi. Mimi naendelea kuuza chama. I'll be going to Kajiado, I'll be going to Narok, niko Nairobi, niko kila pahali. Then once we kila mtu akiwa comfortable, then we sit. I am not yet comfortable. I have not finalized consolidation of what I think I can consolidate. Once I do, then I'll say mimi niko tayari. Whoever else has consolidated, we sit and talk. Whoever else has consolidated, we sit and talk. So sisi mambo ya coalition for now, no. We are on consolidation. Political mobilization and consolidation is the first step towards attaining government. You cannot be a president before you first consolidate your vote. So sisi kama DCP, our priority for now is consultations to agree on the way forward and consolidation. Na bano togosika mutu mwancho mugiriria nigo bono mokonyi bo muraibu ense ya Kenya Professor Abraham Kithure Kindiki nigo bona ikire imenyegeti gie chindege gia Julius Nyerere International Airport gosiwe bikaro bya Afra gosebya Afra for Africa Forum amona biria bimanyekere na Africa 50 General Shareholders Meeting gose GSM ebyo bikorekana ime gosibigenda tokorekana bono iga ime yo muchi Dar es Salaam ense ya Tanzania yango turagereria igati abarayibande bari bari aroro na mono muraibu ense ya Tanzania na bagabara ikorwa chinse chinde chiremba nambare nense ya Kenya wasa East African countries abagenda tokana isi bikare turage chibicha chomo kwenye muraibuense Dr. Abraham wasa Professor Abraham Kithure Kindiki uyinero ikire emergency yo ya Tanzania wasi bikare byo byachakira bene litko olialero. President of the Republic of Kenya, Your Excellency in the AU Summit in 2013, Your Excellency, Wakele of Mozambique, representing his President, Your Excellency Dr. Samia,
and international organizations, our esteemed shareholders and here present, Mr. Alain Ebobise, Group Chief Executive. Abdurrahman Diouf, Minister of Energy and Petroleum, representing His Excellency General Shareholders Meeting. My name is Landina. How do we deliver infrastructure at the speed and scale Africa now requires? Kumi ya mafanikio kutoka maono hadi utekelezaji. Taasisi ya Afrika litakutanisha mawaziri, viongozi wa Elia wikrabo no to ko to ramangana maya ku gete sini geto kya bene gen soko tiri morogo babone ga kurende nsayemo no nyore ntije chire yo wikranu nere Clinton ondigi na abono senchira ayabene ntrachi ko koro monchu mwelia ngotambuke ya masemo ko ire wikaso mo chirio tikasi chigo sori chichi secondary chiria chichi national chigendrete na chire ko mweri tukuri nkyo monchu mwelia niko ebono ya bere benenga e finali entindi kege mahni gara waseri tukuri nkyo gati ije skuru ya Kakamega Homeboys the Green Commandos au chikenega ni timu ya St Mary's yala eyo kurokuru ya Senseme area ya Nyanza na Green Commandos sigo bakuru Senseme area ya Western ebono maiga ye timu ya Kakamega Homeboys kunye kora Menengai High School korogongoro lya rwa Central Chigoli ibera seyamo ase timu ya Kakamega timu ya Kakamega High School bakaba gufunge goli yaba ya kabiri bobwi asegedeka kiria extra time asagosori ya renge nkongu kienda gikomi korwa hasegesero kirikia Mpesa Foundation ime yomo chioti kase semi final ya kabiri nige timu ya St Mary's yala korogongoro wa Nyanza yabakaba gikore timu area ya Takaba Mixed Secondary School eyo kurwa Senseme area ya Eastern chigoli bere asirige na Aliesagero nabona nigera benenga Green Commandos nere chikosari se finali ne timu ye gosene timu yabamura ya St Mary's yara kurensemo ya Nyanza ritko oriankyo bonsi bakorogongoro sene na Nyanza nde bwense rachi kunyaro bobwe sagosari yo tiko oriankyo nigoto kumwane bobwe senchira bena senchira yabo osa sensemo yabasubati abechise kwa mupira wetse konali mupira bwenkojo nige timu yabasubati ya St Joseph's Girls Kitale au chikosari finali ntindikaga mari tiko oriankyo ne timu area ya Nyakati Girls korogongoro lya Arua Nyanza na asokulire bya gatatu niko bona basubati ba Archbishop Njenga bawochikosa ne timu area Raila Education Center eyo kuruga game mu Nairobi ese enchira ya bena Archbishop Njenga niko korogongoro lya Rift Valley ase Raila Education Center iko Senseme ya Nairobi bawochikosa de kuligali baga ali ya gatatu Senseme muri kuri third place usibe gatatu bawochikosa de ona muri abali abatabaka igose batakaba bawochikosa ne timu area ya Menengai High School korogongoro lya Arua Central ase ya bena school ase chikoso school chichi secondary chigenda takorekana ime yensemo ya Thika ase gasero kerekia Mpesa Foundation Stadium ime ya Thika wekera wancho mwelia nonkobutora bene hamngana mayomoro gobone gakurwekiseni kyo kya bene gen soko TV kwende toska edunya ngamwana mboka aye masa ya mongo tonya re megaiga numuri bibongo lya mariko mongo lya mariko wekera bone go chakira bone ga wekega tene gen sa ya mo ya margoba so chunyora mangana maye senchera ere yo wekera no Felix Kabendi ama na Kelvin Mogo yibonsi no begete mega yemenyonjo kwekinga chibicha ama na mario gya gwikire senchera ere ya batweruru kutikuko nele margoba oromu ya nchengoro kwa Daniel omwaga